Şu anda burada dün 500 adet Gostomeli yaptık. Bugün de 500 adet burada Kırım Tatar Milli Varlık Fonu'na teslim ediyoruz. Şu anda burada yaklaşık 6,5 ton gıda malzemesi var. 500 koli ve 13 kilo. Bir kolimizde 13 kilo, 6,5 ton yapıyor yaklaşık olarak. Bu gıda yardımında Kırım Tatar Milli Varlık Fonu'na teslim ediyoruz bugün. Bu şeyi yaparken ortalama 5 kişilik, yani anne baba ve 3 çocuk üzerinden hesapladık bu şeylerimizi. İşte 13 kilo bir gıda yardım var kişi başına. İşte pirinç, makarna, yağ, şeker, tuz, çay, salça, makarna. Bunlardan bir kombinasyonla bu kolilerimizi tamamladık. Peki biz çok fazla talep var bizden. Şu anda başlattığımız projeler var. Borodyanka ilçesinde başlattığımız bir anaokulunun donanım ve cam çerçevelerini yapıyoruz. Gostomel ilçesinde lise var. Lisenin kapılarını yapıyoruz. Ayrıca Vasilkiv ilçesinde turizm meslek okulu var. Onda bütün cam çerçevelerini değiştiriyoruz ve orada bir dikiş atölyesi var. Onun da atölyesinin kurulumunu yapıyoruz şu anda. Bu gibi projelerimiz bunlar devam ediyor. Başladık. Başka projelerimiz de var. Yoğun bir talep de var. İnşallah yavaş yavaş bunları da uygulayacağız bu sene. В Україні діє ТІККА, турецька організація, яка постачає гуманітарну допомогу з Туреччини. От зараз ми є свідками однієї з чергових партій. Було отримано 1000 таких вже заздалегідь підготовлених коробок з продуктами, десь 13,5 кг в кожній коробці. Це на родину. Наскільки я знаю, вчора 500 з таких коробок вони були передані жителям міста Гостомель. Отже, ми дуже дякуємо уряду Туреччини, організації ТІККА. Це давній наш партнер ще з кінця 90-х років з Криму. І у нас дуже багато було проєктів, які війна поки призупинила. Але коли ми повернемося знову до Криму, я думаю, що в Криму будуть вже колосальні проєкти, які ми будемо виконувати з ТІККою, але це вже будуть не продукти, не одяг, це будуть школи, дитячі садики, дороги, тобто все це, що буде облаштовувати Крим і його людей.